Assalamu alaikum туғандар, амансыздарбы? Бүгін 23 февраль 2025 жыл Ноқат районы Жаңы Ноқат айлы өтінде туғандар. Сіздерге ушул еттердің бағасы қандай болып қалды? Арзандадуы, қымбаттадуы, ошону чогуу көрөбүз достор. Бирден лайкты басыңыздар, комментарийге жакшы ой пикир калтырып достор менен бөлүшүп, буйруса сіздерге бааларын билип беребиз. Бирден лайкты басып коюңуздар. Мына ушул жерде мал еті 600, жылқы еті 600 сомдон дейді. 600 сомдон екен. Дағы деле негизи баасы ошол эле бойдон екен. Түшпөп тур. Бирок Өзбекстан кайра ачылды дейт. Бүгүн мал базарда Өзбекстандан келип уже жанагы кунажы эркек сорпокторду кырып койду дейт. Кайра эми еттин баасы түшүшү бир аз кыйын болот. Туғандар, сөзсіз лайк басып қоңыздар. Әлем сіздер жақта еттен басы қандай болды, комментарийға жазып қоңыздар. Туғандар, ошондайлы ушул ундардын сенасындағы буйруса кошобуз. Жетип калдык. Ундардын сенасы кандай болду экен? Чогуу көрөйлү. Ассаламу алейкум. Сиздердин да экени? Козмак, болду. Кечиресиз. Un kimden eken? Asman. Sizden ne eken unlar? Kaç eken puldары? Tak. Buna oş bunları var. Kırgızstan'dakiler. Bizim 400'den 350 bir. Bunlar jakşı bırak, nanga, mantığa. Mantı, balık. Muka ne degen? Patir degen ken ha? Patirun. Ne olacak ha? Ama vitrinadan tarsanız. Tamam, şu yaksan tartaylı. Yanına çizip boğandırdan ha? Buna kança ka? Kelemet degen. Kazakistan'dan gelir. Kança pulu? Bola turgan aytayını. O kadar şey. Tokotarını aytın. Bir yakniyattan o Kazaktaki. 1,5. 1,5 ming. Molça ka? 1400, 350'den berem. Bunlar emes kanday ba? Mantığa, nanga, tandırga jakşı mı? Kararak olur. Mantığa kısa olur. Tulparça? Tulparda 1 sene, 1350. Mukadagı ne oldu ha? Yok, bunlar 1400. Alasam. Jo, men YouTube'a çağıram. May qanday oldu ekan, maylar, aq maylar. Karavanlı maylar. Bardığı ha? 450'den yok. Kazakistan'dan var, salat, mirasyan, bu var, bu maylar. Nolarçı mına ol Jeltiy degen bile? Ha, Jeltiylar. 560 somda. Aha. Kodağınız versin ha? Mına undardın balalarını gördüңүздөр. Buyursa қалған дағы нелер бар екен? Бұлар ундар шулар эле экен. Туғандар мына ушундай экен эми. Мүмкүн болушунча билип бердик. Биздики Байке Ажы деген YouTube канал. Kodağınızдар берсин ака? Жакшы дегелек а? Бок, майли. Ооба, чагат буйруса 1-2 саатта. Туғандар, мына ушинтип видеобузду жыйынтыктайбыз. Эми биз дагы буйруса башка күнү дагы бардыгын тартабыз. Продуктан бардыгын ушинтип видеобузду жыйынтыктайбыз. Алла разы болсун бардыгыңыздардан.